Magsyukur kapot suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mauli mga palanggungan sing kami hatiranan, sibuk da yariha hula sing kita niyo kalasahan, sampai si mga sila timutundan kato taniyo ha buah hula, ha YouTube, Facebook, Twitter, iwan na singkay banan kapanyapan amuin yan kita kakitaan hawak tuyan insyaAllah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan yung mga ini pagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala muna damikyan in kami tukbal na mo in pagsukor pagkataan amin yan timutundan karena dahing hapar sa baban niyo yan makabaak kami karayawan sabab sumampay in pagpasampay na mo sinamanat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan, madawhat na to, pakanya-pakanya yung persukuan na to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amin, mahinang na to puunan, dahon, alop iban sintuhan na to, Rabbul Alamin, hadlaw kana-kana, damikyan sumaksi ka to, taniyo pakanya-pakanya sin amal ibadat na to, insyaAllah. Manjari waktu ini, long tamiyabot na kita maripa, ini al-imanu bir-rusul. Amin pangitikad sing kita tungod para aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawakon lang niya akida. Biya na sinagi, impagyanon akida, amunain ambal sin jantung, kinsuway sadya magmisra, in pagda sin jantung, iban sin udyot pamaranan sing kita himibal, doon hahibal amin piatar rangkato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang panato madawhat in kakuyagan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Nabangyan di magmisra in hinangyan na tanto sadya di kita makasiguro tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha inibay takato al-imanu bir-rusul. Impagyanon lang niya ar-rusul jam'u rasul bima'na mursal ay mab'uth. Impagyanon rasul lang niya rusul jama sin pagyanon rasul. At bang imyan kaw rusul na mataod. Bang kaw imyan rasul na hambuk da. Imana niya lang niya mursal amin naraak atawa amuin kaya pasampayan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya, man auha ilayhi minal bashar bisyar'in wa umira bitablighi. Impagyanon doon han hisiyo-siyo na amuin kaya panaugan sin Allah subhanahu wa ta'ala wahi daing ha manusia pagkahibya kato ini sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in sarayan piyang daakan kaniya hipasampay pamanusia. Amo aning pag-iyanon rasul. Na habihag to imbutang niya suway muna hari pa kita himinang sinhinang ta suway kita tumaytay rin doon haamuin undang-undang yan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala maning Quran mahamulya iban nasin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pagpatarang niya
pagpaamo sin hinang piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran, ingan niya yan sunnah. Sabab, in sisinguran, sin katantan himinang simpiang daakan, amo na daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na mga karasulan niya. Na in kato, yari kita kahinapusan, amo na pamuhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na subay ingkatan hinang tahapag-agama tumaytay rin doon ha kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan biyita kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin, wa ma atakumur rasulu pakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na in napatarang niya narakato taniyo pangingat daing kaniya tungod paparkala pag-agama na amo sadyayan in singuran niyo, uno-uno in parkala pianglangan niya, amuin at pagyanod pianglangan wala niya nahinang, hati bang wala niya nahinang bukol na mudha agama, iban aun doon hangon bukol siya in nakahinang, sa sumagawa aun nakahinang ring mga kasahabatan niya, saksi siya sinhinang, amin wala na siya nag-inu-inu, inyad to agad siya pa amin singuran sing kita niyo katan, sabab uno-unuhin ang hawak to niya, kikita niya, amuin nakaamo na hasara, di na siya sumagda. Amo natin pag-ianon lang niya, sunnatut takrir. Hati niya, biya sa kaula-ulain Rasulullah, nag-approve na sinhinang yadto karna miyatok tudyo na pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan mga katawtay manghuran, haagam Islam. Sabab, in katan sin sa taod-taod sara mapatut batukon sin kita, amo na in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan. Naman jari sambil nasabot doon hay ni ha laum sing Quran mahamul ya tanda kaparatsehan paramatsin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa ayat hanggatus ka numantagtu paramatsin Allah subhanahu wa ta'ala inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Bunalton lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kami nagpanaog sinwahi maun kay mo, ya Muhammad, biya day sab sing kapanaog nga mo sinwahi madtukan Nuh alayhi salatu wassalam, iwan na sin mga kanabihan nakauna dayin kaniya. At ina nakauna rin ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sinno alayhi salatu wassalam inno amo na impanagnaan Rasul in kahinapusan niya amo na impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadamikian doon siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Bukhari daing kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu min hadis syafa'ah أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول أؤتوا نوحا أول رسول بعثه الله. Biyata doon na ini, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam siyabot kato taniyo, in mga manusia dito haadlaw gana hawak to sim pagsyafaat si mga kanabihan na umat niya na nagpunin tao katantan harap madto ka na po Adam may ta madto himarap ka na po Adam sabab kiyahatihan nila impanagnaan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunay na po na to Adam salta amunay na po sin kita niyo katantan nagpuunan kita niyo rin kaniya na adapon kaya ingatan si manusia amo unin masuk patuhan sabab muna amo na nagpuunan sin ngianan pagkamanusia damikyan panagnaan diaak atawa kaya panaukan wahi amin wahi laung ta doon haon hangaan in siya nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon haon pagkadto nila imalop na pa Nabi Allah Adam alayhi salatu wassalam laung niya ini harap ka mamadtukan Nuh sabab siya impanagnaan naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ini bangsa manusia. At ini aron ini manunjo kay pain hadis ini
nagda katarangan kato taniyo in apo na to Adam amuin panagnaan laong takya panaugan wahi sumagawa in panagnaan Rasul amunain Nuh alayhi salatu wassalam. Naamoy ni mga palanggungan hakam Islam damit yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni biyita kato taniuha suratul Ahzab ayat kapatan. Qala Allah Ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. In kaaunan hi Muhammad bukon saja siyabat ama sin hambuk manusia dan kaniyo sumagawain siya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta siya na ingkahinapusan sin mga kanabihan. Naamo yan to. Yung kahinapusan sing kanabihan, iban sing karasulan, namun yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari in mga inikatan, hatim po na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil piyang asubuhan siya, sin taod sin mga nabi iban sin Rasul. Hambuk na rin doon nga subo, hi Abu Zar al-Ghifari, damikyan riwayat biyetahi Abu Umama al-Bahili. Damikyan yung maksud si Buddha. Doon haon, piyang asubuhan in Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon haon, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in taud sin karasulan iban kanabihan. Hambuk riwayat, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hanggatus tagkauhaan tag-upat nga ibu, ini Nabi iban Rasul. Hambuk riwayat, hanggatus tagkauhaan nga ibu, ini kanabihan iban karasulan. Naroon haon, sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in taod sin mga Rasul, laong niya tunggatus taghangpo taglima in Rasul, imapuas dito katan kanabihan na, sa sumagawa laong niya in nasabot halom sing Quran kauhaan da taglima. Na ini ni katantan biya dasin pamarat saya na to ha mga malaikat amin wala kiya tugila kato tanyo banus nila sa sumagawa di maitong in taod si mga malaikat damikyan misan niya tulit tabutan itungon subay ta pamarat sayahan amod timpagyanon akidah sing kita atawa amad tuin i'tiqad sing kita patutungod pa mga malaikat damikyan day sabin karasulan sibu dakianganan kato iban sinwala inyad to pamarat sayahan ta biya simbiyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun nisa ayat hanggatos tag kanuman tagupat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk wa kallamallahu Musa taklima. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala mga karasulan, mga diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya in khitab iniharap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tuod amoy in kiyasuy-suy namo kaymo amin nakauna rin kaymo sarta sin mga karasulan wala namo nabiyayta kaymo hatin wala namo nakiyakis sa kaymo iban sin Musa amin narakulong niya nag ini bisara nagalop hawak to na inyaon katan wajib pamarat sayan sing kita niyo katantan mga katawtay manghuran hakam Islam amuad to impagyanon akida atawa i'tikad atawa mukarna sing kita hatungod parkala labi-labi na bangsara dahil Allah subhanahu wa ta'ala subay di maig in pamarat saya tahawihayan to karena way piagbidaan sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaunay man sin nakahuli amura kuman in nakahuli amoy in napun naroon katan in sara nakauna sampay paulihan yaon nakatan halom sin Quran na tipun amo yan sarta aun paron biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hadis niya isiw-siw iabutan sin panghati
bihan da hindi ka ko deng habayta ko wala ini simudang kaaunan niya Yahudi Nasrani iban na sindugaing amin wayroon na naimai sindiara ko pagyanun dunhan amo na yung Quran mahamulya iban na sin pagpatarang kaniya amo na yung sunna niya buat malaingkan insya pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palomnar ka. Nahati niya, hajaman na to inibihaon, hangkan na wajib pakatan manusia pasampayan sing kita, karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala, linnasi kafa. Insya naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan manusia. Ampay mga sila nakaunayan to, doon han tiyutupot-tupot sa jaroon hamin lugal. Piyang daakan kanila iwan si manusia yaon hamin lauman nila yaon. Naon na wiyay doon han kato si mga kaulamaan ta. Aon dahing ha mga karasulan. Way roon misan miyakad. Way misan nanay mai. Aon doon mga karasulan mga hambuok da. Ini timayma. Aon doon mga dua mga tu. Bihad to na sadya. Tiap-tiap dia aksila pagkauman. Na doon hayan. Na sumagawa biyayta hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin lang niya kita ako rito ha dito pa siya amin ha nakasakat pataas sin langit hawak to piyatag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa amin pagkawa niya sin ini aturan sambahayang dahil hatuan na to Rabbul Alamin na kita kulong niya in bahubok si manusia bihan pia alup kaku in hunahuna ko ini amo na mga umat ko na iya sumo na in Jibril bang hisyo in tumpukan yaon long niya amo na saon long niya in tumpukan miya magad hanabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pagubos na in doon long niya aw na sabang buk tumpukan damit kiyan diungog ko yung bahubok bihanim banus doon hayaon na pag iya subok ko na sabing Jibril alayhi salatu wassalam, nalong niya inyaon amo na saunin umat mo. Na amo yan to. Hati niya, doon haon biya kakitaan ta in taod sin miya magad ha panghindo simpamho na to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naroon na ini paggalong ta amurain kiyabay ta kato. Labi-labi na amurain nakasud halaw man sing Quran mahamul yan nasabot yung mga kangan-nganan nila na tilo sa unta hambuk-hambuk bihan, isyu naman sila. Kaisa niya, amo na po na to Adam alayhi salatu wassalam. Inhikarua niya, Shith alayhi salatu wassalam. Ini, siya ini, anak hikatusin apo na to Adam. Amuin, ini, Kabil, iwan na sin Shith. Siya ini in longta hikarua. Hikatu niya Idris alayhi salatu wassalam. Hikaupat niya Nuh alayhi salatu wassalam. Hati niya in Shith alayhi salam iwan sin Idris in sila yaun nabi. In Nuh alayhi salatu wassalam panagnaan rasul. Panagnaan naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay. Damikian in Hud alayhi salatu wassalam, Saleh, Ibrahim, Lut, Shu'aib, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Al-Yasa', Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, alaihimus salatu wassalam. Amo yan ito yung taon nila. Aon doon hamon riwayat long niya sampay siyabot hidul kiflu lamud siya daing hamanga rasul. Dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tilo sa hunta hamuk-hambuok doon haon. Inapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Limugay siya nagpasampay sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil iabutan in pangumulan niya hababaw sing kumi ini hangibu tahun. In siya pag naog niya maripadun niya doon siya imbayta, amuk bayta lang niya doon siya ha Arafah.
Hangkan na in Arafa, amo na in pagpupunan sin katantan karna doon day sab sila nagbatok liban sin limbang niya hiapo na to Hawa. Aun nagriwayat long niya in apo na to Adam didto na tanaog hahula India. Na yung mga ini na makusog in amin doon ha Arafah. Bihan. Na sarta doon haon muna ini hikabay ta in pagpasampay sinapo na to Adam katan na simbaha sa kaya hindo kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. At in sa kira-kira in mano siya katan hajaman nidto amin buhi awak dunia amin lang tain da jinis na in biya mga inibahasa nila na maghatihi sila iban sinapo na to Adam sabab imbanos sin bahasa kaya hindo sin Allah ta'ala ini apo na to Adam 700 bahasa. Na ingkataan bahasa laon sin dunya ini lamod na roon haon. Sabab ingkataan bahasa ini tiap-tiap maglamogay in bahasa yan makabaak na sabi ka kanap kabtangan doon ha tiap-tiap ini tumpukan si manusia makakanap na isab tumao din bahasa nila. Bihan yan. Kana bangkaw makakaon makasud pahambok lokal bihan uno yung bahasa roon naon kay banan pagtuyuan mo ingaton yung bahasa nila. Na kaya kanapan na isab yung bahasa mo nabihan to miya sa pantun niya. Bihan. Na in bahasa sin ini apo demikian singkitan niyo anak sin apo Adam hikatu amo na yung Syith alayhissalam in kiabutangan niya doon siya halubnan amo na yung lokal bihaon Lebanon laong sin ini bahasa singkita hajaman na to ini sarta in bahasa piyapakay iusal niya amo na lang ini bahasa Assyriania amo tim bahasa nila ha ini lokal nila dito hawak to. Manjari in sumuno amo na in Idris alayhisalatu wassalam in siya doon longta halugal pagtawagon Misr al-Qadim. Amo in hula Misir sa amin nakaunad to panagnaan doon yan. Pagubos doon haon sampay nanaog siya maripababil. In Babil amo na in Iraq bihayaon. Na in bahasa iuusal niya at tawasing kauman niya bihan amo na in bahasa Syriania. Damit yan in Nuh alayhisalatu wassalam amin ini pag-ianon nahawod in lugal. Di ko hi kabayta bang haon no lugal ini sa sumagawa doon da masuk ha ini doon ha Middle East in kaya bubutangan niya. Damikian. Na ini Idris alayhisalatu wassalam kabalikan ta in umul niya miabot 800 tagka numan tag 5 tahun di hababaw sing gumi ini. Na pagubos doon haon Nuh alayhisalatu wassalam damikian iabot in umul niya hariwayat aon riwayat hambuklong niya siyam nga katos tagkaiman katahon. Sa sumagawa inyan biyay ta sing Quran mahamul liya amuray sabing biyutang sing kaibanan aon riwayat dugaing long niya miabot in pangumulan sin Nuh alayhisalatu wassalam doon hayan hangibo 700 tagkawaluan tag 5 tahun. Inlukay niya rihababaw sing gumi sa bablong niya aon na riwayat in Nuh alayhisalatu wassalam hawala pa siya naraak imumul na siya ruang katus tagkaiman katahon. Bihad to ramik yan mapuas sinamin pagdaakta niya sin Allah subhanahu wa ta'ala imumul pa siya ini giyatusan tahun long tariha babaw sin gumi. In sumuno amo na in Hud alayhisalatu wassalam. In Hud alayhisalatu wassalam panagnaan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hatumpukan si mga Arab. Hati niya in bahasa sin Hud alayhisalatu wassalam Arab, doon siya naglulugal hapag iyanon Al-Ahqaf. Al-Ahqaf.
Amoy ni inlugal, amin kaya to kila kaniya, atin ahkaf ini, yari halawm sin Mamlakatul Arabiyatus Saudiya, hawak to na to bihaon ini. Na imumul siya upat nga katustag kanumantag 4 tahun, ilugay niya riha dunya. Manjari in sumuno, damikyan, in siya ini Arab da isab, among na in Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam, imumul siya kay mantag 8 katahon, sarta doon siya nagpasampay sinagama hapag tawagon lang niya Al-Hijr. In Al-Hijr ini, yaon masuok pa Madina, haot sin Tabuk, iban sin Madina, ha waktu haon ini, amo na impagtawagon ha waktu tanu ini, lang niya Madayin Saleh. Amin yaon siyang kapanimbo yaon hinang bay. Yaon sampay babihaon in Bakkas, isisuy makalaway ron kakitaan nila in Bakkas sin ini kauman sin Saleh. In sumuno doon, Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na in siya 2 lugal in nasabot, kaisa niya doon siya ha Iraq, hikaruan niya doon siya ha Kanaan. Na in bahasa napakay si Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, hapagdakwa niya, kaisa niya Assyriania, Iban Ibrania. Ibrania ini ang mga bahasa si mga Yahudi, sampai kialukis in Kitab Taurat ha amin bahasa nila. Sumunod doon Lot alayhi salatu wassalam, in siya limugay siya hanggatos tagkapatantag 7 tahun ha laumansin ini dunya ini, sarta damikyan in bahasa niya, bahasa Syriania, Iban Ibrania. In siya doon ha lugal pagianon lang niya Babil. In Babil ini, hajaman na to ini, amo na yan doon ha pula pagtawakon Iraq in Babil. In sumuno, Shuaib alayhi salatu wassalam, in siya ini doon nakalugal hamadain pagianon. At niya Shuaib madain amin hinang ukangan sin Musa alayhi salatu wassalam, na damikyan in bahasa niya long niya Ibria, bahasa rasim mga Yahudi, imumul siya 200 tagkapatan katahon. Manjari in sumuno Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam, na in siya iniroon ha Makkah al-Mukarramah, sarta damikyan siya ini in hikatureng ha mga Arab in bahasa, sabab doon nahaon siya laung tasimulig halauman sin Makkah al-Mukarramah, amuin dia sin ama niya Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, maun iban sin ina niya, piya paghula doon, wayron manusia misan hambuk naguhula, iban wayron misan tumbuh-tumbuhan, sa sumagawa, bang magdaakin Allah subhanahu wa ta'ala ang paagaron sa jasindiaak, doon hayan dumatong ingkatan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai paadlaw ini wala kiabos pagkaon in Makkah al-Mukarramah, wala kiabos si bungang kahoy in Makkah al-Mukarramah, wayroon napupungin tubig daing habuli sin lupa sampai pawakto niya to bihaon, bukon sa jaroon na Makkah al-Mukarramah nakahampit, sampai dunya ini nakahampit na sin tubig, yagda sin mga magahadji pakahula-hulaan nila. Amoy in barakat simpang hindua sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, piya pangayuan niya patuhan Rabbul Alamin, urzuq ahlaha minat samarat, dihili rizki in naguhula di Makkah ini si mga bungang kahoy, amo hindi kau makakahagad bungang kahoy, mahinog siya hatimpo mahagot, kabaakan mo roon ha Makkah sin timpo mapaso, damikyan imbungang kahoy mahinog siya sa ating pumapaso, kabaakan mo roon hating pumahagot, hawla Makkah mga katawtay manghurana ka Islam. In Nabi Allah Ismail, imumul siya hanggatos tagkapituan tag 2 tahun. In sumuno Ishaq, kay manghud niya kaama, sabab 2 sila ini anak sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, imumuli ni Ishaq di hababaw singgumi hanggatos tagkawalon tahun,
na insiya nakahula doon ha pagtawagon dirar. In dirar ini, yan doon in lugal yan, ha amin lugal bihaon ha Palestine. Damikian in bahasa iusal niya, amo na in bahasa Syriania, iban Ebria. In sumuno, Yaqub, alayhi salatu wassalam, in Yaqub, anak sin Nabi Allah Ishaq, na doon siya ha Kanaan, laungta, amurain, laungta, piyagdaawahan sin apo niya, amunin Nabi Allah Ibrahim, alayhi salatu wassalam, damikianin bahasa iusal niya, amurain, bahasa long niya, Syriania, iban sin Ibria. Bahasa ra sin mga Yahudi. In sumuno, Nabi Allah Yusuf alayhi salatu wassalam, damikian, doon da isab siya ha, panagnaan ha, ini Kanaan, pag-ubos doon naon na kakadto siya pa Misir al-Qadim. At niya Misir, amuin Egypt lang ta nakauna, bihan. Na kakadto siya dito, sabab sin, amuin nara siya sin, tay manghud niya, doon namin lang ta liyon siya palab sin lungag, sin amin tubig bihan, doon haon manjari nakalabayin mga magtutulak-tulak bihan, mabaya minum tubig, pag kug nila sin ini amin hipagsasauk nila bihan, yaon na in Yusuf alayhi salatu wassalam long tabata-bata pa siya ha taas sinamoy ini pagsasauk nila, kiublaan na dya sila sinaong bata-bata halom sin ini lungag yadto. Na inahinang amo na India nila madtupa Egypt, doon haon, piyagdarang nila in Yusuf. Dito nabi na sinamuin long ta nagnanakura doon ha ini Egypt hawaktod to. In Yusuf alayhi salatu wassalam, long ta imumul siya hanggatos ibanang po tahun di hababaw singgumi. In sumuno doon amunain Ayub alayhi salatu wassalam, in siya doon halugal pag iyanon Hawazin. In Hawazin ini habihaon waktu roon na ha Lebanon yan, Lubnan, lang sin bahasa Arab. Na, amo yan to. Na damikyan in bahasa iusal nila, amuin bahasa Ibria. Sumuno, Nabi Allah Yusuf, alayhi salatu, Yunus, Nabi Allah Yunus alayhi salam, in bahasa iusal niya, amo na in Syriania, doon hay ni wala kaya way takato, sin mga sila, bangka ano siya, doon pila tahon siya lang tariha doon niya ini, at inawayron riwayat kabaakan doon, na so abyan beta na to adyengan niya sarta simbahasa amin kaya beta napapakay roon ha amin lokal kaya roonan niya. Manjarin sumuno Musa alayhi salatu wassalam, amoy in siya limukay di hababaw singgumi hanggatos kauhaan tahun. In siya ini damikyan in bahasa iusal niya, amo na lang niya in Ibria, tinya amin Hebrew, long sin bahasa Anggalis yan. In Ibria, amo in Hebrew. Bahasa si mga Yahudi, iban Tibtiya, amo na bahasa si mga ini naghula-hula Egypt. Tibti, pagtawahon bihan. Nain siya, doon na siya nakatutog sin pagpuas niya rin dito ha Egypt, amin nakaig na rin dito, doon na ha Saina. Amin yung pag-ianon, ini turi Saina, long sin Quran mahamulya, amunin ha Sinai yaon, bang kita hawahasata. In sumuno doon, amunin Harun, tay mangud si Musa, alayhi salatu wassalam, amin piyangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang niya wazir, karena dia akman siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin long niya, biya din kakimura ako na kusin, di da ako makahangpastod magbisara, na sa ato magawa na inihina nga na intay manghud ko iban-iban ko, bihan, na amunain ka dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kapatod kan Harun alayhi salatu wassalam, nag-akad na sila karwa magtay manghud, na ramikyan, sibo dahil bahasa iusal nila ini, Ibria, iban sin ini Qibtiya, bahasa sin tao Egypt. Limwakay siya hadunya laung ta hanggatos kauhantag
isa tahun. In sumuno Ilyas, ini wayruntod kawa kanta, ini suy-suy, uno yung bahasa, ini iusal niya, atau hauno kauman siya yaon nakabutang, iwan sinlukay ni riha dunya, way kereta, damikyan in sumuno Alyasa, damikyan da isab, amuring kiyabay ta doon in amin lokal kiaruunan niya, amin nagpapakay sin bahasa Ebria, iwan sin Kibutiya. Hati niya, biasa kaula-ula, doon daha lokal kiaruunan sin Musa, sin Harun, in Alyasa. In sumuno, Daud alayhi salatu wassalam, amoy in miabot in pangumulan niya hanggang 2 tahun di hababaw sing gumi, na in siya doon haon wala kiya baita in lokal haon siya sa sumagawa in bahasa piya kay amurain Ibrania iban sin al-Aramia in kaisa niya iban sin Ibria bihan amin Aramaic long sin bahasa Anggalis ini bahasa Aramaic iban sin Hebrew. At ini bahasa ini sa mga Yahudi karwarwa. In sumuno Sulaiman alayhi salatu wassalam, dimukay siya di hadunya kay mantag 2 tahun. Sarta in bahasa iyo piyapakay nila, Hebrea, iban sin Hebrea. Bihan. In sumuno Zakaria alayhi salatu wassalam, limukay siya riha lauman singgumi ini hangga tustag kay man tahun, sarta in bahasa iusal niya, amoy in Aramia, Aramaic, long sin bahasa Anggalis, iban sin Ebria, amunan Hebrew. In siya, doon siya tutugha Al-Quds, amin pagtawag kung sing kita, amin Baitul Maqdis, sarta siya tuod in, amoy in nagtutunggo doon ha Baitul Maqdis yaon sampay na ipat niya in Maryam doon halawman sin ini hinangan na lokal kaniya sabab hajaman nito wayroon babae magpakalamod lang ta amoy in ini tunggo si masjid maglano si masjid da sumagawa pasal sin amoy in ini unusin ina niya. Nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagnadar, amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inni nadartu, kaya lupang pinayat. Nagnadar siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, miki pangayo anak usog. Nasa sumagawa in gimwa kerihil kanya babae, na sumagawa in siya tema niya rainyad to, dahing hababae, amin nakawak anak, long ta wayroon misan kasukan sinusog amunay Maryam alayhas salam na inyan long taroon siya ini Baitul Maqdis naglulugal dahil ta imba sa yusal niya amunayin Aramia iban sin Hebrea. Sumuno amunayin Yahya alayhis salatu wassalam anak sin Nabi Allah Zakaria. Damikian biya da sin bahasa iusal sin ama niya in amoy in bahasa na usal niya piag pasampay sinakama Islam in hikatu ayin sumuno kaniya long ta amo niya in hikakauha ang tagupat amo na in Isa alayhi salatu wassalam in siya long ta dua in riwayat imumul siya kapatantahon pag-abot sing kapatan tahon niya ito manin naangkat na siya pataas, in siya ini wala pamiyatay sampay pawakto na to ini, buhi-buhian siya. Inambok riwayat, hawakto sin pag-angkat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas sin langit, imumul siya katluan tag 2 tahun. Na ramik yan, imbahasa iusal niya, amurain, iusal sin ini laungta amaun niya, amunain Yahya, alayhi salatu wassalam, amunay bahasa Aramia iwan sin Hebrea. In kahinapusan, amunain pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miabotin pangumulan niya, kaanuman tagto katahon amunain kawapat kaniya long ta, sin tahon niya to,
in lugay niya nagpasampay sin Quran mahamulya, miabot siya kauhaan tagto katahon, hangpo tagturon ha Makkah al-Mukarramah, hangpo tahon doon ha Madina al-Murawwara, in siya nakalamud daing haamin tumpukan sin mga Arab, bihan, at awapuntukan na si mga sila inidaak sin Allah subhanahu wa ta'ala Arab, upat sila doonhan nasabot, muna-muna in Nuh alayhi salatu wassalam, in Salih alayhi salatu wassalam, Ismail alayhi salatu wassalam, iban sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in bahasa iusal nila doonhan amunain bahasa Arab. Naamoy ni mga palanggungan hakama Islam, damikyan ang panasabot doon riwayat, biyayta si mga ulama, lamod doon ha mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, ngiyanan ingan niya, hi Zulkiflu, ini pagtawa ko, na magtaglaw niya Zulkifli, bihan, na ito si Buddha, in pagtawag kanya sa sumakawa, wayra kita keraitaan, in lukay niya riha dunya, iwan sin hauno lokal, siya nakabutang, damikyan da isab, imbahasa piyapakay niya, wala tabya mga iabutan, nabatok, in amoy inyad tukatan, na kalukalo ng mga waktur ka insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mga yaon, bang aunda, kalukalo kabatukan na to da insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na maksud doon hay ni, ang kantay ni Tiyayod Tod katan, ng mga sila ini, na wajib na to ini, ingaton, ingkatan, panghindo nila yaon katantan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, hataod nila kauhaan, taglimain taod nila ini katan, way misan hambuk dahil kanila roonhan, ini pagtawakon, nag-aagama sin-agama rukain, buat malaing ka na-agama Islam. Wayroon misan hambuok, sibo da kiyanganan, iban sin wala kiyanganan, ingkatan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila katan Muslim. Muslim sila, wayroon doonhan, nakabutas sarab, in agama ring Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon dukaing dahil sin agama Islam. Naman jari, iabutan na kita sin waktu, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kanapan na to dain, pangadyan na to ini, sabab kahunahan na to ingato ni mga ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mangumbay dako kaniyukatan, sarta pagsukur muna pa Allah subhanahu wa ta'ala, ramikyan kaniyo mga katawtay manghuran, aqulu qawli hadha wa astagfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.